paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, sa dinumanen ayat ti papanam? Kami agdigos ije baybay. Anya? Ket ni kwarog ti makamaw. Asino ti kadwayo amapan? Ni paribadong. Siyak, kini kwarog. Agar kila kami iti lugan. Da kayo laeng? Ay mapang kami nga ron aglangoy. Sakbay ti baro ataway. Ala sige. Tapno makalang abka iti angin baybay. Ay nabuntog ti panagpatarayo iti lugan. Mapayag makadanon tayo. Dandani tayo ng kail. Makita yu ti masungad ang nangisait. Anya dayta? Iso daytan ti baybay, apapanan tayo. Anya? Ay. Kaslamot umalun abwaya. Kasta lang daytan, wag dadamo kayaw. Sa agak sa dito yung tagsubli Anya? Ay, una yun dahil kinatakrok nun, pare. Nakakita ka lang iti nangisit abay-bay iti personal nagbutan ka. Abay, kapag. Ay, saan? Saan nakatakrok? Dandani tayo makadanon iti papanan tayo. Sa dino nga, beach resort, ti papanantayo ka lang. Siya kung ti makamu iti dayta, tataba daw. Marikwanan, umayak man agtugtugaw dito'y sangot ti Tersina. Kunak man no kimuyog ka kanikaba daw. Saan maray? For the boys kanulaang tilakad da. Anya? Ay, nagsaor damutan nga'y, tadida ka man lain kuyaw. Bay amaun. Addan tumut aldaw ama pantayo ijay maray. Anya nga ta nga agpaisaw. Ikat mapantayon tumut inton madanon ti baro atawang. Ay katuan Apay, iso dalaang aya? Una, kaya't kumut ti lumang ab iti prisko nga angain. Uray siya ka. Kaya't kumatil lumang ab iti angin baybay. Uray ni Maribanang, kaya't namut siguro. Ay sigurado dayta. Umay kayaw, tataba daw. Ang kalintay. Ay, kastoy gayam ti danon dito agtultulid. Anya ti mapaspasama kada kayo ang kain. Kwa? Agusub kayon aglangoy tayaon. Ay, jak kayak? Dito yakla taigi din. Anya? Jak karod amuti aglangoy. Ken, mabuti nga. Ay, katpadasan nyo No kayat yaw, yalaan kayo iti salbabida yaw. Ay, jak amuday ta. Unaw, iyalaan kayo iti motorbot yaw. Kayat yaw. Ay, unsa. May mayat daytan. Ay, kastoy gayam, nagaduti tao nga aglalangoy ditoy. Unang kail, aduda dito'y baybay. Nalaok ang klase ti tao dada ditoy Umadayo tayo dito'y igay. Nagpalaot tayo mambasit ang kail. Ay, kwa. Ay, mga no alununan na tayo ti baybay. Aday takay man ako nakaw. Day talabutang nyo ti agadaw. Ay, adan sa malmalbas. Ito iti kun inalununan ti baybay dagita at tao. Yan ano ka lang? Ay, agsublitan iti igit. Diyak kaya ti makitkitak ditoy. Yan agsublay. Ito nagmayat tumay dito'y paray. Ay, kwa. Sana malmalmas dagi jay. Nasanay dagi tangag langaoy. Maataki-ak ditoy. Malangaro day. Agsubli tayo ni Jay Igay. Merienda tayo pa, Kwaraw. Paray! Ayunan niya. Hintayon di tayo inabangan tayo cottage tayo. Nagabang kayo pa lang tal-talo tayo. Tap na ma-enjoy tayo mo't angkal. Mala, mapan mo iruwarin tilitsun manaw. Ken cake, merienda tayo, Kwaraw. Sige, urahin dak dito yan. Takam, kalpasan na. Aglangoy tayo. Magagara na kaun. Ay, aglangoy pa ilaang aya. Ay, katuwa na. Anya ngay ganas na ngay may tayo dito. No di ka aglangay. Ay, aglangoy kayo at maturugak. Anya, ay adaking ka na ita paray.
Basta ituloy may tiaglangaw. Ay, Kwarog! Maribadaw! Gusto dito! Intayon! Umay gamay ng kail. Aw, Ay, abay ang kail. Anyat orasin na ya. alas 5 iti malam. Agawin tayon. Ay, aguray ka pa yung mutabaray. Na- Pagdigos kami pa'y biyay. Anya? Panawan da kayo pa ang kail. Mapang kami pa'y agbanlaw di tabanyaw. Ay. Di na pa'y lamo na uma iti danaw. Ay! Na, ay, punan niya. Inaktuman mga la iti danom, iti baybay. Day, ada kamot gaya mo na si Mangpet, intay. Ay, ada sorpresa ken kabanang. Day, anya ngay dayta. Ay, nakaala ak iti nakaskas daw ak klase iti danom. Anya, Ay, mabit lang. Ta, irwar ko ti buti anang ikarga ak takitaan. na, anya kumaadanum dayta ngay. Ay, mabit lang. Ibuyat ko dito yung igamak abasawa. Agtultulid da ita. Nakitak iji baybay nga agpapaigit ken agsubli. Na, luklukwan na ka di, intay. Ha! Ay, amok, ti kayat mo asawan. Naa. Daluyon iti baybay. Na. Imposible mo't ang adapay laang ti daluyon ti danom, no ikabil mo man iti planggana, wano baso, wano anyaman dita. Ay, salbag ka. Apay, amam? Katuan, kinapudno na namin adon anapanak iti baybay. Kahit mo asawan inatiw nakgayam. Ay, ipadlaw mo ti kinaignorantem inteng. Ay, unay kamutan. Kukumaray, mapantayon tuman mo't ijay baybay. Tanabayag asaan tayo anap-napan. Wen nga raud. Anya nga iti aramiden tayo ijay. Hehe, siyempre, mapantayo mo't aglangoy-langoy Ay wen anya. Intayo man mo't agpasyar. Husto ka, Maribanang. Ay, makapasikur mo ti trabaho at trabaho. Wan nga rod nang runaken ka takas kalabalaw. Anya, Kanayon ka nga may nga gigyan dita unag ti tersina mare. Wen nga rod adapay landok arehas kan screen na. ay salbag kayo. Tila ibagbagayo kanya. Ay kwarog, mabalen nga itulod na kami ijay baybay. Napan kayo mo't iji baybay antay. Wen nagtutulagan mi nga agkukumari dayta. Mabalin antay. Diuray man ilibri kayo iti plitay. Ay na, agiyaman na kwarog. Ay, ilibre kamot na iti makan. Ay, ang giyaman na kantay. Ala, itulod na kami nga ruden Sumuro ta magkada kayaw, tuyay. Na, si kamot ti agbalin ita at taong bahay. Anya? Para kada kami laang daytoy ang agkukumaray. Ay, nagsaur kayo umutin nga eh. Hey, gaputa din akintugot, idi na minsan. Kahit agibalbales ka. Ay nabadong awan agbati dito'y balay no duwata amapan. Kasta kumaati ibagan. Tapno mayat adenggay. Ay, suray ba daw? Sumurot ka kada kami, intay. Nasken asumurot ka, tapno adda para bagkat kan para sagana. Iti anya? Kadagiti merienda kan balunan tayo Da kayo ngay. Kat syempre, aglangoy kami imat Sige. Kuyugan kayo. Di kay ka di mapanaglangaw yang kail. Saan din? Mga do malmusak pa, kan mabasaak. Di kay ngamin mapan iti adalem Ay, uray pay. Mabuti nga nga ron iti danom. Iso nga, pag naaklatan. No kayat mo ka, kadwa anak. Kumaa, dituyak lang cottage tayaw. Nagbantayak di tao Ay, sige. Mapanak asisyak. Papanan nyo aya. Di tala igiged.
Di kagdanag ta magbabalik ako. Gumatang kayo iti halo-halo, naimas daytoy. Anya nga taday, Chay? Sus, mayat day ta apangasaan iti buneng, Ay, manong, gumatang kayo iti halo-halo? Day ta man kit diti gatangag. Mano day ta? Ay, amin daytoy nakasako? Un, gatangag kun pati sako. Sige, kayat kun ano kasta, kuya. Ay na, nagmayat at talaga ti umay dito igid ti baybay. Marikuana. Sige, kukumare. Agpapicture tayo pa'y sakbay amangal daw tayo. Sige man, Maray. Naimbag lang at napakalaglagi pantay humot, Aguray kayo pa'y tag-lipstick, Mangal daw tayaw. Makumikom niyang kalinting agisagsaganay ti makan. Ay, nasaya at taimasidag ka, Kwarog. Si kaman ti magpicture ka na kami. Ay, sige antay. Kalpasan day tao, mangantay yung taon, tagawit tayaw. Ay, nagmayat at talaga ti mapan ijay igid ti baybay. Italamanen anasangok ti napan ijay. Nasaya at may ta nakapasyar ka ijay abaybay. Kasla nabayagan day di na udi nga ipapanta. Wen nga rod. Nakaholding hands na pa'y iday. So sweet! Wen nga rod inteng. No kaya't mau. Mapanta at dudwata. Sana balik ta saan mo't nga adayo day jay abaybay. Mapanta adudwata? Una. Agpaitulog ta kini Kwarog. Ha? Wen Agluto ta ijay. Kahit ag-night swimming ta. Maturog ta ijay? Una. Adamat kubo-kubo. Di mangawit tanton itipungan ken ulas. Sige Ay, mapantaman lagi pendagi di na palabas. Nagsasambit. Bareng sumambit ti panagayat mo kanya. Anya? Una. Naragragsak ta no kasta. Ala mapantanto nga rod inteng. Kayat ko apasig nagiimas ti si daen ta ijay. Iti kasta, enjoy. Ariglado ba na? Nukasta, agur-urnong kayaw, taing kay to ag-night swimming, Maray. Wen, Maray, kasta ti kunan ni inteng. Aya? May mayat kanunududwa kami. Tapno awan makasinga kada kami. Aya? Naragragsak kanunududwa kami. Daytay awan kaaruba amang dilaw kada kami. Kaya't na nga awan makasinga iti kinasweet me. Aya? Wen Maray, sa bagay, makaurnong kamin taon. Ngamin, adamot honorarium ni inteng. Ken napigsamot ti lakok a beauty products. Aya? Itay pa'y asao ak asao. Ang kaslasaan ka nga interesado. Aywan, Maray. Sa anak nga interesado iti bagbagam. Sigay, inakaw. Kunana nga umay makiis-istorya. Ang saan mo't gayam nga interesado iti ibagbaga. Kunamala no teenager da iti aramiden ta. Mapandaag da iti baybay kat ag night swimming da pa'y. Apay, kabaulan dati aglangoy ijay baybay iti rabi ay. Bakit kun lakay da? Apay, nalaing dapay ayang nga aglangaw. Sa bagay, nasaya at no kasta. Apalak ida, Maray. Tano adak kumamot asawak. Di adak kumamot kadwak nga agpiknik ijay igid ti baybay. Ngam siya. Adula amin dayta. Kunamlaang atawan kwartayaw. Mabalin mi mulak ta ti mapan ijay baybay nga uray awan kwarta may. Nagasidag.
May-mayat matlaang ano ada kwartayaw, tapno gumatang kayo iti red wine a pagsangwan nyo kanibadong mo, kas jay. Kan makagatang kayo iti itunoy a pulutan yaw, uno naimas a kanin yaw. Adula amay? Umapal ka laang, iso ti amok. Nga maray, dakas nga apal, yadakan ka. Ngam siyak, umapalak. Ngam saan adakas nga apal? Ti ko nam kiday, agraramanda nga agasawa. Na? Apay, baraw kan balasang da. Tamasapol ama pandaag night swimming. Ay, nagmayatan. Ay malagip ko tinapalabas. Dito'y matlaigid ti baybay, tinagsumbatam idi kanya. Malagip mo pa'y laday ta. Ay! Kan dito'y tapay anagin nagak iti nakasamsamit. Si kamot inteng. Tila malaglagip mo. Ay, malagip ko pa, ti panagkibinta nga agpag na dito'y igid ti baybay. Uwin nga rod inteng. Kanti panagkinkin na mata, ke napatiklab ka. Oh. Ay na, malagip mo pa'y lagayam dayta. Agsangit kan tupay kumaidi, ang inagkan ka. Isuan na punas adagos ti sakit. Wen nga rod inteng, malagip kumot dayta. Ay, mabalin ka di nga isublita dagidi na palabas. Inteng, tiima. Ay, naragsakak manang. Ala, umay ka. Ay, ag-holding hands naman, agpag na. Sige, inteng. I love you, Silvana. I love you to Vicente. Wow! Nag-sweet kayo matan, kapitan, kan nanabanang. Ala, ituloy yu dayta a kinasweet yo. Tapno tuladan da kayo, dagiti kabaranggayan nyo. Ala, sigay! Diton, tinaggibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat nilya siya tumlid, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.